Haka jingla jong sarkar jela ban penlong ya ke Lempung Meghalaya Games ke basita yau lenter ban kentiwi ki samla ke jela ki badannya ki sap yelek kai beper haka arpusan tarik ukala lengkot araja arpusan kala poino syaka bekut daga penlong ya ke jingalang Pynhap Pyrda hamadan kiang nang ba jowai. Haka ni kesngi ubak seniau bahalang dahar usumbut Menteri Rang Ba Kajela ulalong kongsan haringkat ke jia don lang UMLA ke Jowai ubak Wailat Miki Shilla Working President ke Meghalaya State Olympic Association ubak John F. Karshiying Deputy Commissioner ke West Janty Hills District ubak BS Solia nalor kiwei. Haka ni ke Lempung ke East Khasi Hills District kala rae ke nam ladu da ke biok Khur Shispa Saufu Khandai Tylli kita ke Ksiar Shispa Santli kita ke Marupa bat Shispa Arpunyo Tylli kita ke Marnong. Ke West Janty Hills District kala long ke first runners up da ke biok Khur Shispa Pratli ki Takma bat ke Riboy kala yo ke second runners up da ke biok Khur Shispa Southli ki medal. Haba ajing kerana kena kesengi ubak senyau bahalang dahar ulong ba ketenat yelek kai kala kiu syaprang ba hapo ke jingalam ke sorkar MDE. Kesorkan, klien proof, hak yang berok, hak ini pada support infrastructure. Sekawai, hapok cisnam, lani cisnam tam, nakwapan penting jepi, kesorkan kestet joki, indeno, kawai nak kejelah, kebabodo, kiatul tinto, walang ide kestet kembali lo. Kami korang kalong kadon katimwo hamtam hapo ke sports and youth affairs department bat ke sorkar nilong kawai ke jimut kumno bertendrong yaki youth kitongi kenang mungkin point into a different height, into a different level. Sakawai ngapel paulo Tegi sangu, ya kinong Atiar kijongi, nadong keski, bagi pediang, bagi welcome, ya ki athletics, hadong mata keski, don, kano kejing kediung, don kejing supplement sudah, kani kadai the spirit of game and sport hakas dek kejongi. Ngidon kumpar kundai jeli, discipline. Haganiga 6 Meghalaya game jongi. Nidon ro kumbar Southly competition venues. Nidon live Southly accommodation venue kamu kijaka song. Baro Shillong well organized. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Ksiar. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya